Amutongo TV ninaweka chonde kwithwa na kioko cha kwa ila tondo ni kwa theta kana ningwithwa ndisio kithia ngoma nithie mawala menthi no mathango maitu ma umonthi na uthocho na moko elekethwa nindi obingu ya kamemeka kukana ketha ni ndobingu ya TV ya ku na uthocho na moko ele tuma nithie mawala menthi no mathango maitu ma umonthi na thango ya The Standard na The Daily Nation na niambia na mauvola menthini wa thango ya The Standard. Mawala manengeto wito thango nino ya The Standard ni mauvo makoneti indi enenthi mavandhi ya Kenya la masesengio kana makengwa nimeonewa mawiyanthi sianza na kwigithila nthini wa itasi ya kukitakaula wende kuya Russia ini anu mamosi alame kuonthi ya Kenya mende kuya serikali kumetana measia help we are dying kana indi menda kutethiwa kusiwa kavanthi ya Kenya mweta ingi mo mabikie na utiwa ni thayo na ingi mo makakwata maomesie ni katwa mavala manengeto wito thango ni su ya The Standard. Tulika thango ni ya keli ya The Standard ni mawoma koneti indi alimu maimanisio siya yuluka na ma-lecturers kwithwa maisio kevya wiyani tina wa kwikia sahi mwiwa no wako sioka wiyani kana indi nimeiwa niye kuibwa ile bilioni la mataite 7.9 kwa ilungu ile mendi mokoma withi totaiwa kwa mithenya miongo ina na kenda kana 49 days of strike kwa alimu maimanisio siya yulu kana public university timanisio siya yulu ila ni siya serikali meroise mokoma mayenda indi manengo ilobia kana maiwo ilobia sio ile mataite ini meatha maiwa kwa ilungu ile mali mwe sikwewa 3.85 billion sikwewa by December 31st na ingi indi iviwa by June 3.8 swingi iviwa by June nikati wala methangoni ya keli ya The Standard yu amanyiwa ni mekuithwa maisio kama skuluni kutoisia masomo moka na masomo ini maambia bawa kwa mbelili ya rasmi maimanisio ino siya yolo ithangoni siya kile nithi ya maboma kwa niti kisomo pale indi amanyiwa atano mamini tekiki wambini maiko nanywa na ungiwa motiano la wende wa KCSE no la unaambia bawa kwa mbelili amanyiwa mbe wa ngili mana kenda na miongo thantatu no mekalile mutiani yo bala minister wa kisomo Migosi Julius Migosi Ogambo kuwetaka nainde uonde kukwateka na erwa isi ongewa metiani nukoswa matambi alama ilite makimia ni mwala meithanguni ya keli ya The Standard. Ithanguni ya katatu ya The Standard ni mwoma konete influenza Aziad na Senya kuweta kwitha indi asikatie sako imwe kwa kwitha yabangie kuthose kana ku auction mali yake yulwa mbesa ila mamutete 20 million property dispute yasendi manengani kana maindie ku auction mali yake tina wa kwitha tina wathi wathuka na kila meti kila nite yasendi meti kila nite na sako kwiva ilovi no ndini wa faces valaindi sako ino ya wete ya mukolili aive ilovia sionde kwa vamwe kedo kila mateiwa nite gona deposit ni osako ila ya indi wa meiwa nite imuthoe apartment equator platinum hawk the lobby mouth apartment on her behalf 1990 aimeva ilobi su in faces valaindi okuelesea kati wa mwei wa kenda wethiwe na unyivu wa milioni 1.5 valaindi kampuni wa wetia kuthosia property yake ya 20 million ya kana ni maindio wathukana na wibwa no la maiwa nite wa ende kuiva ilovila wa kovete sako isu no wala methanguni ya karatu ya The Standard. Ithanguni ya kana ya The Standard no thia Hatton General Dorcas Oduor mwana amuma abunge kwenda High Court vya yeithe kaindi nondo High Court ni naungamite kutumika kwa mwinya wa cybercrime Attorney General mwana amuma ambunge measia indi yukoti wa yuluno walete kupetanga kusiwa kutumika kwa mwinya wona kuetakana mwinya uonu walete kuekana na wo ukatoi wani kwithwa we maundu maingi maende nthini wa mitandao na mathisa kumasia ni kwithwa koti wa yuluka na High Court nominate kusia kuthukumithwa kwa mwinya o ni mauvo na methanguni ya kana mauvo angi methanguni sia kana no ithia indi
wendi kana wendekethio wa chama cha ODM ili chama cha ODM kiasi ya 2027 kienda mwanya wa munini wa president kana deputy president Oburu Oginga iweta kana mathi kosa mwanya we munini wabo kethwa the mwanya onge makosa we munini wabo mayo wenda menda mwanya chama cha ODM menda kinewe mwanya wa munini wa president then wasakwani wa 2027 kindi kilandi kiki ye munini wa president kithure kindi ki buya tunabia na kuweta one wake ni weba kukulia one wake ni weba dini wa serikali ya Kenya Kwanza ndi oneni wa Oburu Oginga iweta kana 2027 maikwenda mwanya munini ute na munini wa president kana menda munini wa president lo kethi wa 2027 ethi omite chamani cha ODM nikatoa mawende kethio alame kwenda 2027 kana kwenda ya kala serikali ni ya broad based Wabala methangoni ya thanthatu ya The Standard nuithia undu indi Kenya alama makengiwe kumandhiwa mawia nthi sianza sibo ipo nthi ya Moscow meiweto kana indi nimeonewa mawia mena ilobia nzio bala mabika kuma na alasimika na mana alasimikie kwikia sai contract ila matana soma kila kindini wacho na itina kwiyithila nthini wakao matesi kuukita indi andu mamose meweta kana ni makwenda serikali likilileka tena kwikithia kana ni atunga endwa moko nthi ya Kenya ni kwithwa aingi 1 minute note wani thayu na aingi mo makakwata maumisie mekundi su ya Russia mende sote sia kaola wende kumendi meweta kana ene ndi kana Kenya miongo thana ile kana 82 ni momendi su ya Russia ala mesikie bala ingizeke siku weta kana ni batonya baketha membe wathiana ni batonya kama ketha membe wanyana kana 82 lakini 82 moka ne momesikie mendi ya Russia mende na kutethesia kau ula wendeye ku the isu maboni mabwala methangu ya monzo no bomo makoneti ndi kiyo cha Kenya la mendi su ya Russia kwenda matongwe baadhi ya Kenya kwithwa mokita kau matawesi kana mama ya somya maondo mako ukwata miyo ya kawindi mende kukita kawosu ithanguni ya monza ni masitwa matumbithitu masitwa ma Kenya ala mendi su ya Russia mende na kukita ni masitwa ala matumbithitu ithanguni ya monza ya The Standard ithanguni indi ya nyanya ya The Standard nuithia mavu makoneti enendi maileana na waki walelu waki umundi kuya rironi mau ula ukuani enendi ulwa misingi ya alama na mbesa na alama tenasio indi kena haiweta kana ni meumanda alternative kwa enendi alama ratona kuibia lelo usu yutoka kana alama kesila lelo ni osu waki umundi makevi ya ilovia wala ndi kene kweta ni kumandhia enendi alama ratona kuibia lelo ni mamamandhia another alternative enendi meiliana na kema weta kana no kuani enendi kwa misingi ya udhui kana utajiri mwalo methile thanguni ndi ya nana ya The Standard thanguni ya kenda abe na mabo maumacha wala indi kamwana ka miakena ko iweni ya nyanya eli kama kamwana ka miaka 12 na kange ka miaka 10 peweto indi tomwana toto tunomalukile tukathauke kuya ongata rongai wala indi kamwana kaka miaka 12 kana kwatie kaka miaka na ka mova mago na kakulia kaka nika miaka 10 amutethesia kumova matethia nisha kumova na mamwecha usini wita wa Ole Kasasi wa kwambelilia kwe muthenya balende nyake kueleze kana kaka kana malukile kuthauka kawaida balende nikethi wake sio kithia kunywa kivuna balende anaaminia kana aminia masaa maingi kata sio kithia itina ni manoni ndi hatui sake ndane manoni hatui mukulia wende kwiloela TV na beka na kethi wa usini wesethia ndekwikia ni kana nikake balende unakwatenia na hatui na kusema akasisie na kwithia kana ni mwanae ili beweto kana kamwana kaka miaka 10 nikethi toka ya kainya masia to mwana tungi kana sexual assault bala ndiko wetwa kaka ne kiboseni kana thiwe ko mitwa ngwana kena mawona nyo maku nyamawa mbe wako kwitwa usini usu na kutiwa ni thayo ndi aseima ka mwana kaka miaka ena
menda haki ekwatikana tumana toto liento twetikilile kutwa isake kwa kiu anitwekiwe mbene kana twende usiwa kiseseni chabo lisini mubola medhanguni ya kenda ya The Standard edhanguni indi ya 10 na mwene muboma ki utandithia asini katoa mubola mendeni wa edhanguni no ya The Standard tukilali ya edhanguni ingi ya The Daily Nation mubola manengetwa wito edhanguni ya The Daily Nation ni ondo asiye maudhio kuneka mwaka twathi itina wa maskulu kwithwa mabibi papisi mwingi senior school fees shocker for parents kana indi senior school kana lama mini mitiani ya junior secondary school ungua motalatala mwa kisomo cha CBE alama udhi school ya secondary next year 2026 medhi wa mabibi papisi mwingi wathukani na ondo banethi wa bombene ni mwabola manengetwa wito thangoni isu ya The Daily Nation mwangi manengetwa wito thangoni isu ni mwabola konete kuthela kwa mukomo wa alimu maimanesio cia yolosi ya serikali indi thangoni ya keli ya The Daily Nation ni mwabola konete kuthela kwa mukomo inside the pay deal for varsity lecturers kana indi alimu maimanesio cia yolo muthanya wa iyo ni matwa ise kikaloki mwanya wala minister wa Kinando John Badi Eibo na kuiwa na kana ilobie iselito kuiwa nthini wa malungu ele 7.9 billion ino mateto selito kuiwa malungu ele bala kilungu chambe kuiwa by December 31st nioma kuiwa maile kilwa 3.8 billion kana ingi kuiwa nthini wa kilungu nthini wa mwei wa thanthatu 2026 kana mwaka twathi ni waindi mmekuiwa ilobie isu ingi ende manyoni mekwithwa maisio kithia skulu wau wa kwambelele manywa ma university mekwithwa maisio bala magwiki ambetala tala kwithia kana ni ma compensate ibinda isu inaiye kwa amanyiwa ela kabinane kalama na atwa ise mokomo thanguni ya karatu na mwaboma konete kisomo wala ndime why Ogamba is under pressure to release a report on ghost learners wala ndi Minister wa kisomo Julius Ogambo kweto kwitha eba tho kwitina wakwenda anengane masitwa masukulu alama nethi ye ghost learners kana manyua manzeve alama na wetwe kana ni 50,000 ghost learners alama wethitwe maile chailo bia na kuthikula kwi amanyua matebo ni mobala methangone ya katato bala ndi Ogambo kwendeka awete masitwa maskulu asu bala ndi maskulu maskulu manyiva kana mbe wa kenda mabikie na ubingwa kumana na makwitha matena manyoka na manaina manyua manze benetina kubingwa ni mabala methangoni ya karatu ya The Daily Nation mabangala me ithangoni ya kana ya The Daily Nation shock for parents as a state outlines senior school fees kana ondo indi asa ime kwithwa maikunika tina wa fees kwithwa yongeleka mwaka usutu athi kwa manyua la mekwitha maithi imanisioni sia secondary kana senior secondary school wala indi kwa mwaka mosi wala wina kana ke boarding secondary school okalasmika kweva ngili 53 na ina kana 53,500 shillings kwa mwaka ni somo si ukendeka ewe kwa mwanyiwa ula we boarding school Palende bombe ni amanyiwa kana children in school categorized as national school national mama na ibambe sio 53,000 palende alama ndi wa school sia secondary sia county maneva ngili miongwena palagi ndi amanyiwa alama ne day school ndi wa school sia sub county maneva ngili kenda na alama ndi wa imaniso sia special needs ndi wa boarding maneva ngili miongwe 3 indi uni wadhukano bala indi school siyonde with the way national with the way sub county with the way county mukeba abisi buyanane wasilingi ngili miongo 5 na 3 kwa mwaka ni mawala methangoni ndi ya kana ya The Standard mabwasu makila nite nginya mawo ethangoni ya katana yesu ya The Daily Nation ithangoni ya thanthatu ya The Daily Nation withia indi ndamuka ya ndongo ya chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka bala mondo utongwa nisi na atongo inaene ndiangi ateima chama ki kana ateima ngwatanyo mbe wa mana atano kuthi
kunenga nda yesi amodia ndongo ya ODM Raila Odinga kana male nimekwitha my visit kabule kake kuya kago ka Jaramogi na itina maithio poda farma kula ni musi kwa Raila Odinga indi Kalonzo yasekana no kuelewa kana indi munyanya yananenganete ibinda inini ya kuthumu bala matana akwata mwanya musio wako moyo nicho kutumima kwa mosi ebusoi na kutamboka kago ka Jaramogi kuthie ndi kwende ya kumunenga ndaya cia mothia indi Raila Odinga wetakwitha nai munyanya wa bakuvi wa ibinda yasa wa Stephen Kalonzo Musyoka bala wa mukwatite mbao mavinda atatu gwite kivila indi chao president na ibinda yo na mukwatite kwoko mavinda atatu na nae bikia kusinda kana kwa usumbe wa ya Kenya na mwalo methela ithanguni ya thanthatu ya The Daily Nation ithanguni ya moza The Daily Nation mwithende uthia mawoma konete chama cha ODM mawende kithima chama cha ODM kola kwa President William Ruto. Our Ruto party is dealing with ODM's blackmail kana indi iwetwa blackmail kwithwa Oburu Oginga isekana mo mae kwa mwanya munini ateo wa munini wa president kana deputy president then wasakwani wa 2027 nikana kuende ya kwithwa serikali ni ya broad based menda ulokethwa ayukite kivela cha president 2027 chama cha ODM menda manewe mwanya wa munini wa president na kana mavitikela kindu kithio wakiu ni mabolo methele thanguni ya mwanza ya The Daily Nation ili thanguni ya nana ya isi ya The Daily Nation withe nundu wa Kenya alamendi ya Tanzania mende na kiyo Kenyans targeted in Tanzania kana ndi ya Kenya alamendi ya Tanzania ni mende na usima na mova laindi Rose tiyo isito yake kitonengwe isito ya Rose ni mo Kenya ulotho kumambia Tanzania kwetokitha ndau maluka ya ndau maluka kuma muthenyo lausa kwani watu aiwa thesi ya Tanzania ila ni matukumi ngole na kenda mwe 10 kubikia yu ndethe twayu mala kumana na kukisia thayu wake miasia indi askali kana mabisa ma polisi manthesi ya Tanzania methito mesimana na Kenya la mekuma bitakana ni mama na ubothe mono maandamano la mana twaiwe na kutwa isi ikumbi ile sinonekie sitwaiwa nthesu ya Tanzania miasia kana indi umwe kana mo Kenya umula ni lawyer wa miaka 29 thitwa isia mabiasala ndicio ya Tanzania wera kwithane kiwe mbene kana kukwatwa na mabisa ma polisi Dar es Salaam matuku 31 na kubikia oyu ndesikie wala we ebeta indi Tanzania itargeted activist kana tete ima akisia NMB na alamengaleko ya uleni kana kubikia bloodbath leo naona kiende su ya Tanzania ni mabo lomele thanguni ya nyanya bebeta ni debeli kana muthenyosu wa kukuna kula thesi ya Tanzania niboneki amoika maingi ma Gen Z maitwaisi maandamano wala aingi moneki kubibia ballot boxes ila sia konea wakura wala ine mupinzani ula unaiwa bakubipyo mupinzani wa president wa ndeso Samia Suluhu Hassan onle Tundu Lissu unai kolokoloni kubikia oyu kana inde Samia Suluhu anethi eto abingi apinzani make mabakubya mena binya kwithana mabingi na matana ikonia nthini wa usakwani uso wala nende manenda ala mananda manenda ala mabingiwe mekoni kana malekwe na kwikonia nthini wa usakwani ulona minya na otwaiwa bali kana inde Samia Suluhu Hassan ona minya kwibyo kithito na kutoka president wa ndesu rasmi balaindi munino wa president Kithure Kindiki onabikie chathene keu cha kwithwa kithito cha president wa nde ya Tanzania nikachoma bwala methangoni isu ya The Daily Nation ithangoni ya nyanya ono tubika muthia wa ukunikilwa mathangu maitoma umunthe kije niwe kwatia mathangu asume ili kethayo musi kithe niwe kwatia thangu ya The Daily Nation ina breakdown ya BC ulo ukuthi kuiba mwaka twathi kithe na kana kamine kwika mutiani wa junior secondary kana junior KPSEA wala ndeka kwitha kethi nthini wa senior secondary kithe niwe kwatia thangu isu ni kana umanye ni BC wiana ata ukwendeka ni kana kwikithia ni waiba skulu cia secondary mwaka twathi kwikithia ni kana kisomo ni chaindeya ni mubiano ndo kwatana na ito ndeno kitungu kicho kunikiliwa mathangondo kathiva sa ndukitha twisio kithia na aini metuma umunthe tonene yulwa utongoi na maendeleo nyenito wa Betty wa Mwania.